Hello guys, Hyno ani vlog lam sugo. As dinni pore ang dini Teisa katal video fai kya nong ni bagai. Angke ang tabu angke kaisa jaga o thangai tongo. Ke tabu airport o Sokfai ja. Angke ang Teisa tongo angke ani flight start ongai. Sunarong nai tongle ani video no paya sakjorate. Tabo ke fai Sokfai airport ni tabo ola cab book khai thangai tongo kolama tek Sokfai kya the next day. So good morning everyone. Hi no tini ani phone bureau kisa phone gana mi ato Sokfai mane hotoka ga mi single room nai mane malia hotel ga yang double room si manchio ga mi sa chungoro nang mathuka ga tini fungai kyang kisa nongnani room ro kisa phone gana hinai phone ge tongta Teisa tonghang ke ang college thana nango aro thangai PG da ma tongno hostel ma tongno aba kisa nai nai boja ga jaga tong angke PG to ang malia hostel se matong se kamo horni view ta kisa satchaka kai kisa yang ko jaga bijo to no rirok lamo The next day. tabu angke breakfast kainya faimani angke to man himala yellow rice mano angke mai chaba ya koi ko to ko kisa satong tong na hinai satchaka faijak tau hinggai kisa baire nokhor nai mani yang kicha thaligro paina hinai hinggai te koekta vegetables paina hinai kisa mix kai chana hinai moi rogo thokya hinai hinggai jang tabai ko thalik pailai tongnayo mohga next day wo pani puri jana thangmani security jangno allow khaya baire thangnani mane yang baire bising tin jari hinsawo ga bising tin jalai tolai khata sangchini pura yang college buskang pura hospital ganawo pani puri phalpai yo kachin bagoni easy bising tin pan jai mano gachin bising tai nai jalai tolai to ज्यादा कुछ खास नहीं चोरी करके पैसा नहीं था तो बैंक में वो घुस गया था मैं अच्छा पैसा नहीं था इधर आने के लिए घूमने आए थे लेकिन कितना लोगों का पैसा चुराया है बैंक का मतलब सबका होता है ना कितना पैसा चुराया है चुरा नहीं पाया वो तो मैं पकड़ लिया आई थिंक अपने ट्रेनिंग कुछ लिया नहीं है बिना ट्रेनिंग के आई हूँ मैं अच्छा ये चीज़ तो अलग ही है ये बड़ा मैडम है हम लोग का देख लेना उसी से बात करने से आप लोग निकल सकता है iko chini college ni pharmacy mane chin college ni hospital ni pharmacy wo tabuk thanai क्या खरीदेगा tabuk का pharmacy Sokfai कितना है 115 मतलब पूरा मिलके कितना 115 115 The next day. tini hingga hangke molo thangna bagai reading jak kisa guri gana hinai tamrong manno kisa ri rok kaham rok da mano nai gana gang kaisa sister bai thangai tongo काट करेगा फोन से tabuk hingga phungne mai sajaya ngai kisa samosa samani kai tabuk ngai Sokfai ka sangje ka phani mani ko lulu molo Sokfai ka kaisang tabuk kisa bising mahawai tam tong nai nai gori wei
सिगरेट भी नहीं है। देखो ए लेके चल Christmas oli tongma bagai Christmas ni manero one kaham faloi bag rock as costly boya mane as cheap boya motamuti thik no price này thì ông hay kịp cái chẳng mà khai hàm dâu một tí hay kịp nè ăn bữa nào đi nằm xuống ăn gì mà nằm xuống mà nè ôi giờ này đi dry fruits one cái mà tuh kayak yang naya aku fai tahu ke desa sakau thang pinai tam tong lagi na di sakau tebo kam tong celarong ni berong ni kabang ma branded mana itu ngoro baik aku baik tahu kan ke jangan ni time angkai puni mai jangan yang breakfast kaji lunch kaji angkai tahu kiko kalau calai tu layu jeng tahu ke cawaya koi tanan jagan kisa yang go mani kisa naik jang na guru siri ni manai ke or kisa koi ta mani paina tonggo naik na tam man yes ani mani man ka osa go angkang ke banana chips Sokfai kya amuk angkai nogot lang nai ke pai bai akoi tahu metro book kaina fayo mane tiket tanna fayo ta metro bai thang sinai hinai phai pro pas bai phamene one cost ong so ka ta metro bai thang sinai ai ta buk khanya nai tongo Sokfai ka sini metro sang ta boro ka sai thang sinai sonoro ani video bahai ma tongjaka khakhayo norok chajak khana hinai so next time norok haina hai malai finai next vlog so tata bye bye